ingorita Ma TV amu enang ena. Elders. Olosho lor Kaputie. Kira ishomo kiropare esiai. Eliaka musangero Israeli enjo dukuya. Enjo dukuya. Ore tenolo negero lenkai tanapi yiok ajo maishomo rupare lenkai nikipuo dukuya. Ano olosho le Naresho. Karna olaisiayiani. Egira sinche ang'amu certificate. Itimutuo nchere kulo taaroriki yiok naa ninche orik olosho. Our president. Amarosho president nkaik tenkarna Yesu. Thank you so much. God bless you, servant of God. Hallelujah. Hallelujah. It's a great day. Oh yes. Eleringa. Merenyela. Menotie dupoto. Tenkarna olaisiayiani Yesu. Netumie enkisulata. Yes. Wemirishoi. Nkarna Yesu. Menoto omom. Metoning'o olosho. Hallelujah. Metaa ore pookin nautaa neibung nening neanyit olosho. Amaitasho tenkaraki naa. Tenkarna. Amaitasho tenkaraki enkanyit e president egira ang'amuri nkaik tafadhali tenkarna Yesu. Ashe oleng. Meisisi Yesu. Metaa otuma tomonoki kingila omonoki. Hallelujah. Hapa tenkarna olaitajeunoni lang Yesu Kristo. Yes, Lord. Yogelu larikok. Yankai. Ninchori nkan metoriko olosho. Hallelujah. Nele ele singalino. Kayai. Litipika olola lolosho oldau lenye. Aiteleki ironyi lenyenak olosho lor Kaputie. Yes, Lord. Meidemu teneitureto kiyie ninye. Enkai ai taretu. Ore enoolong tenkarna Yesu. kitipika dukuya nkonyek inonok. Tenkarna olaisiayiani Yesu. Nikincheleri nkalerikore. Yes. Tenkarna olaitajeunoni lang Yesu Kristo. Tenkarna olaisiayiani Yesu. Njoo meisula. Meisula tenkarna Yesu. Amu ore mpaka ene. Yes, Lord. Naa yitasho tenebo ninye. Yankai. Na intabaya. Ntabaya olaisiayiani. Ore Enkai naitabaya. Ore ninteru. Ntabaya. Nintabaya. Karna olaisiayiani. Atipika nkaik inonok ormagelani. Ashe Yesu. Ashe olarikoni loolarikok pooki olaisiayiani Yesu. Ashe Yesu. Olarikoni lenye. Karna olaisiayiani. Bunga ninye enkaina. Bunga enkai ai. Ruutai nincho eng'eno nagut. Hallelujah. Tenkaraki olosho lintoriko. Yes, Lord. Ashe Enkai eshumata. Kimayiani. Tenkarna Yesu atoomono Papa. Amen. Amen. Esai. Amaroshoki olaisiayiani nkai sidan. Karna olaisiayiani. Atejo maishangilia olaisiayiani maroshoki enkai sidan tenkarna Yesu. Ashe oleng. Ashe oleng. Sojo treasurer
Kore treasurer. Oh, can I vice chairman? Okay, okay. Vice chairman, please. Vice President. Okay. Vice President. Ashwelling. Vice President. Wow. So great. Erikore na. Ene lokonya. A council of elders. Lolo shole na reshu. Ndamunoto. Amen. Negenjo losho enkanyit. Bi eramati. Tabalare medo Kenya. Amen. Karneso. Ola gero nikitoke lo. Kore certificate. Certificate. Deputy President. Ashwelling. Thank you for correction. Oh, yene somagiyo. Ashwelling. Deputy President. Unda shoda nebe agenda sage. Mbotake. Deputy President. Ashwelling. Elijah Rakaro. Deputy President. Amaro shogala riyan ngai sidan. Ashwale toriyan Yesu. Morgarra rage njoye. Amasai nirikie ne ramati losho. Oloshole na resho. Ore bayan olong epike losho osiligi shomarayi. Hallelujah. Tori God angarne Yesu. Amen. Esai. Olopenyor bene. Bishop Koisenke James. Ore certificate nye. Gira ishoboge murparen. Amaro shogala riyan ngai sidan. Hallelujah. Robaren etepat. Sorry, ore rangulie aike sujana kolage duobo kira officials. Dangarna olaitorian. Garna olaitorian Yesu. Bishop Koisenke. Romone kiele. Nye treasurer. Negede bege lo sholor Kaputie osili gira shumaraye. Oh yes. Sara mara ni medoganya. Na giago shumarare ne boye. Amen. Dangarneso. Esai. Amen. Basi maro shoki kulo officials. Maro shoki wala riyan ngai sidan. Maro shoki officials. Thank you. William Wentai. Yoine Nina. Kedi le lopo ken kage. Julius Daya. Turu mogi arabau. Hagen team nana bo. Injele Council of Elders. Erikito President. His Excellency Oleksemei. And the Deputy President. Ashwelling. Erikito President lang. Solomon Kisemei. O Deputy President lenye. Elijah Rakaro. Basi ore tenarishata ore eton etii enewueji ninche ake basi erishata naishorieki embendera eeta embendera ele kiama neeku erishata ya muhusika. Kwa hiyo karibu. Ameda shoboki ngira shenkanyete embendera oloshole na resho. Nenada embendera orkiama lor Kaputie alarikok lelo osho lang le Naresho. Oh yes. Ibor Enkai yiok omomi na ina piibor ena bendera. Nilepunye yiok Enkai ene enkolong enkakenya. Amen. Na ina pee etii enkolong nailepu. Nekutaki yiok Enkai emowuo nadar. Naipotu emayian neyau sidan. Na ina paa ninye epeta enoolong nailepu. Kitejo taa yiok teniabar Kaputie ajo nanu. Yes. Patron lang. Niine embendera. Ore apake mbenderani enaa enapa ankapus napunii temanyara naa kilepieki. Meyupuyupo. Nitodolu eneimu enkolong. Nitodolu enchoto nalo siwuo. Elepie sentai entodolu eneimu osiligi lang. Hallelujah. Elepie sentai metodolu Hallelujah. Kaputie. Hallelujah. Metaa enoolong nailepu enayau osiligi tiatua orkaputi lang. Karne Yesu. Kitoomonokitio ntai nikinchoo ilo siligi entoriki yiok neentobiraki. Niina taa embendera nikinchoo ntai.
Ashe. Amaroshoki Yesu Nkai sidan oleng. Maishangilia tenkarna Yesu. Ashe oleng. Ashe oleng. Asante sana Madam Wow. Mary Senator. Endo shoki Mary Senator nkai jameni Ashe oleng, ashe Erejo ore pelotu enewueji Ashe nemegure oleng. embungei. Etaa ninye entomononi Very orkidemi. Endo shoki nkai oleng. Asante sana. My sister Jacqueline Coin, Honorable Coin. Huyu ni waziri katika serikali yetu ya county. Asante sana Ngalai. Ashe oleng tana nano mama pookin. Nagira retio na inari enattend. Marina Kelly pia yuko Mheshimiwa Marina. Asante sana Mheshimiwa Marina. Asante oleng, ashe oleng, ashe oleng, ashe oleng. Bagira na mayolo ngulie kake mumebarikiwa sana. Mumebarikiwa sana. Mumebarikiwa sana. Ashe. Madam Jemima, Mwalimu Jemima asante sana. Ashe. Ashe oleng. Ashe. Ando dolda na Ashe waya. oleng, ashe oleng. Dolda Engura na ewaya. Ashe oleng. Ashe oleng, Thank our you, Council of Elders, Council of Thank Elders, you, asante thank you, sana. Thank you. May God Enjo bless boki. you, Madam Enjo boki. Kerei and your team. Enjo boki tare siokinoto pole pole. Madam Kerei and your team, God bless you. No, mamo seuri. Peisho bogi kuldo seuri. Good. Ashe oleng, endo shoki nkai tafadhali. This is Amen. a colorful occasion. Endo Amen. shoki nkai. Mekure tete. Enjo boki karash. Endo shoki nkai tafadhali. Tafadhali makofi. Makofi tafadhali. Makofi. Makofi. Our Council of Elders. Egira isho bogi seuri lo baba. Rikishumu. Egira isho bogi. Asante sana Madam Kerei and your team. Congratulations. Korerigidemi. Ashe oleng. Ashe oleng. Jonani grava like bana lo sididana na roina rolimo Reverend Olenga Rabali. Kayina jo ashe. Torba yano benyangang. Ore John no longa la yo lara de gidisho. Ora bare Mashuru amagara ba la rigo longa ora Kaputie ya shulonga de school. Na ngotete marana ine yabana na na rubulware ngoido sidai. Ore walo ruwa lo secondary amagajo be ligio. Ameri ni nyolo njage na ya rale lolo lenjage. Na gara si oba la rigo ndine na rubulware sinije. Asho lenda ngara ki agi jaba ke bi di unji. Aidimu ada na ba yo orke kuligi urogiye olola. Ashe. Kire ja ashe. Ajo na nuore ra rage tuo ninye ngorishe. Etoronia logonyolo shore nang na mayanisho. Na mayanisho seuri na rani njo di logonyolo sho. Na mayanisho orke shumu. Omera pa orke demi kingwigi ni adage roki. Erondo ini nya ngare na bagere yo iwogi ge ini ra raongi shuandari. Kira mayanisho role na ga shasi ana meneja. Basi ororo yo oi mwesiai orkaputi kajo lomoni obole adogo erina yengare na imaka esiai ajo nemetindo ye. Ore duo history elders opana lewa molo paki amalorba yanike gira ngoro. Amige yaro loriga no digi. Migia urbunge yi migia urkansolani migia uljifuni. Kage gia randamunoni giyuni ge agi olosho ni gia shore le lorongana odi le lorigan bawe. Nya umisi ogi ya jo nara sena nwendi do ga yeu nara sena no la yeu le memra da ga yeu. Na maranga saba na tini. Mai de robe gi bogulie. Mai de robe gi bogulie. Aido ya jonji. Kagira ajo endogi nabona yusu enkutuk o culture. Ore enkutuk ormaasai na ninye erantoki tinguni na itanyamali yiok. Enkanyitang, enkopang, oropiyia metipika yiok oropiyia loiruani. Kake ento matejo naa naiusu culture. Ore culture ang naa ka-strong operiwu enaa enoosilamu. Naa ketii enkanyit sapuk. Nemedoti, kegol. Ore larin payiani oiguanate nekituak le kanisa, amayiolo amu lenkata ang metaa ketii irpuli. Ore layiolo ormaasai apa, kepuo irmurran orpul, nerik intoyie, nerisio kulo murran ontoyie, neboitae torpul aaku iltung'anak oinosita nkiri otopiro nepush nebulu. Nemeetae oltung'ani oota orusa pee eitau entito tesukuul anaa noshi naitauni etii ilarin 12. Naa keyiolo enkerai ebulu, keyiolo entito neyiolo olayioni netonieki ilo kuak.
very strong. Nimidimayu piigil. Ore taata meeta entoki naibung'i akurraki. Kenutisho pooki toki. Ata enirubirie oltasat olekisemi nirubirie olikae nilo kanisa. Ore metabaiki nepuku olayioni te sukuul nepuku entito. Kichwa ngumu nyinyi. Kajo paajo keeta apa irmaasai orkuak strong. Ore amu maimaki taata akintoki aimaki oleng. Kedupa apa orkuak lormaasai. Keeta sii ncheriani enye. Meeta entoki nemeeta sheria tormaasai. Eeta orbulunei, interu ira kiti otaa oltung'ani kitok. Eeta kiama. Eeta erikore. Kegelu irmaasai ilarikok tolchani oba enaa duo taata kindipa lolosho pookin. Eeta irmaasai orkuak sidai neeta sheria. Kake ore apa peeta enatoki anyit erikore naimaki bishop. Ajo tenikintoriki olorere niaku naa ole haki amu inakata ake igelu iltung'anak nitosheka. Nimira ole haki meeta naa entoki niasita. Neeku agira ajoki ntae ore orkuak lang kasidai. Ore enkutuk ang kagira ajo ore enkerai wentoiwuoi enye naa keji mother tongue. Keji enkutuk mother tongue. Orng'ejep le mama. Amaa naaji enijoki irpayiani ong'ar kina ming'aring'ara kina naa keng'ar enkitok nabo nayu ememongoi ntawuo. Amaa enijoki enkerai eeta yie likae ng'ejep neeta ng'utunyi likae ememongoi ntawuo. Emaifundisha sii nkera orng'ejep lang. Neeku ore peematon oleng aata enashei oleng amu kajo taa peemairo amu kayieu nawosh orpising niroroki oleng nimikiata esaa. Kayieu najo mataasi olosho oota utulivu kidogo. Etejo naaji bishop ororei obo laitabayie. Nejo ijo doi ninye kayieu nadek empaashari. Bishop naa ore toapa olosho lormaasai naa ntokitin are naarripito. Enkanyit weuriata enkitoo. Naa ore apa enkitoo enintau toapa entaboi nikikepari ajo ewuang'ie toi entekepai. Naa ketiu taake nejia. Amaa taate nemeeta naa oshi taata iltung'anak euriata. Enairo ninye tenakata nanu piinyototore enkerai. Kajo entito ninye tapala olayioni oolarin 10 naishambulia. Meureyu. Neeku kajo matoomon Enkai entoning nikijo ama kishukoki ntae toonkolong'i. Akinyok sii ina peekitaasishore iltung'anak otii amu ebaiki nemekure kitet. Metamayiana ntae Enkai. Ara taa sinanu enashe tenkai tenkaraki enoolong. Aitoki aata enashe oleng tolopeny enkang Bwana John Kasuku kijoki iyie mikitamayiana Enkai. Ore tenkaraki enkata aitau sininye enkanyit toolarikok loompukunot pookin. Enoshi najo lashumba all protocol observed. Amu enikijo ade kiimpoti ntae moja nedoyio naa enkolong arashu neishunye iladuo daikani waare lainei. Ore ena Council of Elders, ore piidol naai etejoki peekiro lelo kuti naa akiponu aitau committees epooki toki. Ore naa ilo papa naa esiai e committee orkuak lang, entoki taa nijo enkutuk ang, enkishopo, enkanyit, ina naai piidol eimaka. Ore nanu entoki naimaki naa esiai naihusu enkop. Esiai naihusu enkop, esiai naihusu intimi, esiai naihusu nkonyek oonkariak, esiai naihusu imali ang natii enkop, yani naitau enakop. Land and natural resources. Ore entoki edukuya, etii oltung'ani ake oyiolo enkiti atini nayieu nainosu dorrop. Ayiolo nanu orpayian obo lolosho lang lemaipot enkarna otimiraka olopirisiai enusu eka. Nemiraki ake nusu eka nelelo opirisiai neun nena nusu eka memanya ninye neiput impoosho. Nitau irkuniyiani kumok loompoosho. Nemirr ake nena poosho enaduo nusu eka neitoki alotu ainyang' oladuo ake morua eka musima. Neitoki airem ena eka musima neinyang'u ometaa ore olapa openy olchamba meeta ninye enapa nusu eka natimira. Akira aning'u ajo kaji taa? Naa kejo Biblia memirie enkop ayiolo taa ajo imbaba amu inosa irkumok. Memirie enkop neijio ejo Biblia. Naa kajo sinanu entawuo ai, kore naaji entawuo,
Soma Leviticus 25:23 immediately olaini obage. Leviticus na rabua na renkutuk ormaasai. Leviticus 25:23. Soma oltung'ani onoro arakaraka. Amu kayieu nasioyo na amu ildaikani waare aata. Leviticus 25:23. Lawi tikitam omiet tikitam okuni. Nejo memiri enkop tenkinyang'a ekatukul amu enai enkop amurara ntai lomon oidurrakita tenebo nanu. Kereja Enkai eshumata. Kereja enjibuokiro ilo Maasai. Kereja Enkai. Kereja eneng'ae enkop. Akira yiok inyoo? Ekira tenants. Ekigira ake duo atoni tenkop olopeny. Nilo yie aimurjaki enkutuk enoosurai. Memiri enkop. Kake kiponu aitobiraki pee teninosa tenkalano teninkunaja nikindim aing'urai tenetii ewueji nikindim ataretoki yie pee kishuku nikishuku. Tenetii ewueji nikindim ataas kulie tokiting niking'oru enikinko pee mitoki enkop alo. Nabo ina. Etejoki sii ore enkop pee kintumia nikintobir nisho yiok enchipai. Kebaa siyie tenakata enchipai ena compound nikitii mpaka loipi. Neeku nejia kinko enkop. Ore enkae amu kagira asioyo naa esiai oontimi. Ore ele keriai, ore naarri midol, mekure apa eeta orkeriai enkila. Etaa ore itii Maroro nidol osinyai oibor te Mashuru. Nee enkeeya ina, etoyio apa enkop. Naa yiok oodung'ito entim. Naa tenelo toi ninye nikimirr saa ingine eji naa nkonyek oonkariak kimirr. Nikimirr nkonyek oonkariak, nikimirr neibung'are irbaribarani, nikipuo yiok aakurro tiatua entim. Enyito sii ntae maiguanare ina amu ekiponu aiguanare ina baadaye. Ore natural resources kiata mali kumok natii enakop. Ele sinyai, iyiololo iyiolo gypsum, limestone, iyiololo nena tokitin. Naa ore nena tokitin naa karsisisho olosho pii. Karsisisho olosho. Ore nena ampunini naaponu aaya enaari igerito nkera ang' pooki siaitin. Tenikintobiraa toi ninye kitauni naaji enkampuni orkaputie ne process nena material nikitumie dupoto. Metaa enyito emaing'ura sininche nena amu kelotu sinye Council of Elders alotu aing'uraa ntokitin nijo nena. Ore ene musho naa kulo arikok lang' otii ene. Mheshimiwa Mary adolta onkulie. Enyeito okulie ake oogeluni ooya lorikan ooponu metabaiki okutu tenetupukutuo kulikae larikok la aina yeyote oihusika te appointments ekuna board. Wakili lang' ntabaiki sinye orgavanai tenkaraki county government nitabaiki olele Moshira CS naaduo pee kipuo aliki. Ekiyieu nikiomon intae enaa Council of Elders. Tenelo netumi aata appointment te commissions naihusu land, iyiok naa sii duo ta land. Nimikitii. Nigelielie Council of Elders meitautu iltung'anak lenye oopuo ajing'. Teneetai tax forces naitau policies enkop, policies oontimi, policies oonkonyek oonkariak, kakiomon intae entadamu peitumutumu aagelie Council of Elders torkaputiei peekitum iltung'anak lang' oopuo aas nena siaitin. Bo natural resources o pookin nemayian ntae Enkai. Aji taa Bishop Joshua Lentitika naa aishoru enkanyit tenkaraki pooking'ae. Ashe oleng Your Excellency President le Council of Elders. Ekingira aitumia taata ina title amu ore te constitution ang' naigeroko yiok olakili naa keji ena title mee ene chairman ene president. Basi airo nanu mbaa are naa very sensitive naa ketii atua yiok. Naa kalo aimaki imbaa naipirta gender o development. Naa kayieu nekinining'u pookin oleng amu kitii genders pokira are enewueji. Ayieu nalimu nchere ore yiok kira Council of Elders loorkaputiei we are not discriminatory. Mekigira yiok aorr intae aayau olele naa enkitok ena mekitii vita ontomonok. Naa kiyieu neyiolou intomonok ajo mee olarrabal yiok lenye kitii. Ore yiok entoki nikiasita, ore through Council of Elders naa kekiyieu ninye neini Kaputie Women League nitokini ayiu Kaputie Youth League. Neeku ore yiok kira Council of Elders
kekitii iyiok tenebo peekitumoki aatoyu nkulie rubat naidim aataret ele osho. Kake keyieu nekiyiolou ajo entayiolo ajo keeta erishata nayieuni erishata lewa tiatua olosho enaa enatiu oshiake nkabilani pookin anake enaa enatiu orkuak lang lormaasai. Neeku mekigira iyiok aara oltung'ani yeyote. Ore sii kiyieu naaji in times of difficulty, ore toonkatitin enyamali engolikinoto naaji naewuo netaa kishiakinore naa olee otii nekiyieu nekinturrur ilewa lang peekitumoki ashom amu tenelo ninye naaji nepuku olarrabal kang'ae toi naaji olo eme lelo lewa. Neeku ake tenelo naaji nepuku entaboi naje nagol naa kekitii peyie kitumoki aataret. Neeku mekitii iyiok conflict aarare likae tung'ani anake aibooyo ntoyie ang', inkituak ang', ntomonok ang' ake ng'ania naje nagira aing'oru olorika ake nayieu neing'oru erikore yeyote. Kake kekitii peekira guideline olosho peekiretoo olosho. Ore tiatua development amu epoito iyiok isaai naa kigira iyiok Council of Elders aayieu liaison ake aaning'unore erikore yeyote natii ene county ene national government toombaa naipirta development naaji naayieu ele osho. Tenelo naaji nekijo amu ebaiki niputi enaalo ECD niputi nasarini kumok oleng. Nebaiki naa ore embae naretu naaji iyiok irkaputie naa kegira aajo woi naaji tenekitum sukuul oldakitarini peetumoki aataret iyiok. Nekijo naaji nekitii iyiok tenebo erikore natii wenalotu nekiomon aajoki ena naaji kitodua iyiok nekiidentify aajo enaikash nipikakiki iyiok entoki naretu iyiok Mashuru amu tenipikipiki atua Kitengela nebaiki nemelotu aretu enkerai eatua nkishu. Neeku kitii iyiok peeki identify intokitin naijo nena. Ore alo aidip peelotu likae amu kaanyita esaa naimaki ena toldakikai obo. Etii apa monkey, iyiololo monkey enayo kutuk olowuaru. Nepuoi zoo ilashumba nepuo aing'orr nejo aing'orr ena monkey egira kuna monkeys aadala entomononi orpayian lenye egira aadala naa kekwet tende nekwet tende wueji paa kejo emusungu ijo eme romantic, ijo meeta enyorrata, ijo mening' enaaji e monkeys. Nitoki aajo kipuo orgilata lorng'atuny weng'atuny. Nejo kiing'orr etonita ninye olee lorng'atuny tende wueji meng'amaa enkitok enye, etonita entomononi tende wueji negira aaton paa kejo enaduo musungu ijo emibaro paa kejoki oladuo tung'ani tanang'a siyie ena lipong'a eng'atuny piidol. Niibung' ake enkiti shata nenang'. Ore vile naipirru oladuo ng'atuny otonita amitu enkitok enye nipirri pooki ng'ae. Nitoki ajoki maape ende wueji natii enayo kutuk, tanang'a siyie kuna naanyorra. Nejo ake tanang'a niipid enaduo nayo kutuk neisik neing'uaa enkitok enye nelo tidie wueji alo abik ine wueji. Kijito toi kira ilewa lorkaputie ebaiki nemekira romantic nejia kake tenigusai intae neyiolou iyiok nedoli iyiok. We are here to protect you. We are not here to fight you. Neeku entayiolo ina najo metamai entae Enkai. Ashe taa Bishop. Ore taa siinye enaai edukuya naishoo Enkai ena siai ore mayiolo naa nai osujita ilo president. Ore eniare larikok otii nkishu tenakata lootung'aitie apa nairoroki irpayiani pookin ontasati onkera entasupa Naresho. Ajo taa ashe oleng Enkai, ng'otonye ai ole Kasuku ashe oleng. Ashe iltung'anak le Mashuru. Itang'amutua iyiok esidai. Naa ina apa peekitejo maishoo ntae ena tumo. Kiyiolo apake ajo ing'amumu iyiok esidai enaa enikitodua toonkulie olong'i. Kitamanaitie enkata naado king'oru ena siai. Negira iltung'anak aatul toonkoitoi kumok oleng. Netu nkishukunye amu ntae kipwonu aaramat. Enaa enaitanapa nai iyiok ole Kisemei tende wuei egira aomonoki iyiok. Nemikiyieu neton iyiok ina shata. Ekiata nena komitini. Kiata esiai oolarrabali. Metaa netii oltung'ani oure ajo keetae ilarrabali etoni tenkop. Naa aikiara oloshon inkabilani neme irkaputie. Naa ikitii ina committee peemetum irkaputie olarrabal oya likae tung'ani araki ewari likae tung'ani. Orishisho.
akirishisho ena committee na ikirishisho kiyiolo ajo etii ilaiguanak etii sirkali oshiake narishisho kake akiaku tenebo ninche kiramat intae airish enkop peemejing olarrabal amu keya neponu ilarrabali oogol laa keyieuni ilang'eni. Kekitii dii ninye iyiok ene pee kirishata irmoruak. Ketii dii irmoruak lorkaputi lemeng'amaro. Naa enkeeya tenepuo irmoruak enye ometunukari meng'amaro nemetii sababu. Naa tenikiyiolou lijo lelo toomurua nikitii otoo nimikitii naa kipuo aitaki osotua. Amu mesidai teniara iltung'anak naa kiba Enkai iltung'anak lemitau osotua. Metaa ore kitoon tenewueji akintobirr iwuejitin kumok oleng. Nemeeta oltung'ani obo etii erikore lemikiasishore iyiok tewueji netii. Ore oloyieu iyiok nikiasishore nikiutaa amu akira irpayiani kituak ootodua imbaa kumok naagira aasa tenakop. Naa keyieu ninchosho sintae iyiok enkanyit amu pooki sinche peerikoi iltung'anak teneeta enkanyit netiu enajito kulo kulikae tung'anak oorikito. Mikiata enkerai ioriong weniatua. Ore sii ena rikore nikitijing'a nemelo osho lang oiteru. Ketii iloshon pookin le maa netii iloshon pookin lemiro kimasai. Kake eitu kidol olotii nkituak, neitu kidol olotara nkituak tooloshon otii, neitu kidol lotomirikia nkituak erikore toowuejitin neetii. Ore nkwapi pookin naata elders ketii ake nemetii nkituak kake ketii ake erikore. Etii erikore onkiraonini, etii nkiraoni esiasa kake eitu enyikaki lelo elders lenena kwapi. Mikiata sii iyiok eninko pee kinyikaki natii enkop ang. Amu iyiok ooyiu kuna toyie naa kishiakinore peeku nkoing'ok amu iyiok ootoiutuo nishiakinore peerikisho. Mee ina abila erikore iyiok ena peekintobirr enkop metijing'a olaini ewueji netubu amu teniyiaya taata Kaputie kejo ake kimina akishuku taata ntae ootu matijing orkereri pookin aayiolou oshi ena toki nikintapong'o Kaputie pee mekure kigira mbaa ang aitobirari peeloito enkop neloito orng'ejep lang naa kishuku ena pookin. Akishukoki ele president lang enashe oleng. Etaarare kitaarara aapuo kiteyiang'a nkishu naa ena sidai apa kijoki peeponu aing'oru. Naa ikiponu aatum amu etaa Enkai tenebo iyiok. Ore bishop likiata netupukoitie neomon nkatitin pookin neomonoki iyiok toontumoritin nikincho Enkai enashe metoning'o enkomono enye. Naa kebau ena siai naiponu Kaputie adol aajo keeta apa enatodua ena kitoinyi naa keponu autaa ntae tombaa kumok oleng. Nena kutie iro tenkaraki saai amu eton kiingil aaponu iltrenito aawosh irbarasani kiliki ntae neeku metamayiana ntae Enkai. Basi egito natii ene larikok lang loompukunot pookin loompapa tenebo olosho olulung'a le Naresho. Antasupa pookin meisis Enkai. Ore taa iltung'anak lemayiolo kara ole Keturai, ore Keturai naa ole meeta muna hoo nemiata sintae pookin muna. Naitasho nanu te department entoki naji economic empowerment. Kiata ina department naa ore entoki nikijito naa nchere kiyieu nikiyau ilukunyan tenebo nekiyau masaa naishoo iyiok Enkai tenebo peekitum aitobiru enkarsisisho nanap ele osho toolarin o toonkolong'i natii dukuya. Ajoki apa nkakuyiaa ole Munju iguanate lashumba. Niguana lashumba nejo maape airorie irmaasai amu etalaikinote neturia. Nejo maape airorie irmaasai nekijoki metigila nkishu. Amu ore peemidimunoi irmaasai naa keeta endaa. Metejo ninche maate olosho urei alakua neurei etaana neeta endaa enye. Najo nkakuyiaa nepuo irmaasai nejo irmaasai ore ene nikinko enchoo iyiok enkilepata amu nguana ng'ole nitu doi nanu iguana niakalo enkiguana. Ore enatushukokinotiki olashumbai nejoki irmaasai ore doi iyie enkirisai naa ira oloshote. Kake ore tenkaraki nimputa apa mpisai benki naa ina piintore dunia mekigil inkishu. Kekiendelea aramat. Nikijo nchere ore ena department kenarikino pee kipuo kila eluboto aiteng'en iltung'anak ata mbaa naikununo nji. Nabo kiyieu nikinteru SACCOS naa kiyieu niteruni SACCOS te kila emurua te kila ward
tiatua ele osho le Kaputie. Ore sako naa ntokitin are eas. Olchumati le taisere nikincho sii enkidimata niindim aawa esile te interest kiti piitum ataasai development arashu indim ataasa biashara. Na ore peekinko nejia nikitum engoloto amu ore piaku esiai biashara iyieu naa iya loan amu iyata savings. Ore peekimir enkop, imir enkop amu miata ewueji nilo aet piinyang'unye lasho, nemiata ewueji nilo aet piirem irnyanya, neeku mpaka enkop kabel enkop paatum ataasa ina. Nikijo nchere kekinteru ina department peekinteng'en kila emurua, nekinteng'en kila esirit, nekinteng'en kila enkaji, ata ninye noontomonok menyito aiform SACCOs metaa kekiata SACCOs amu ore SACCO naa ninye nikincho loan te interest kiti. Ore enkae nikijo nchere kaisidai sii teniremisho. Ata ninye tenimiata capital kake etii iltung'anak oetuo airem olchamba lino aun irnyanya. Nchoo doi irem enkiremore edukuya. Ore kuna pisai nekincho ningilie doi iyie taisere. Ore ake piitum ele osek leunoto ornyanya tiaki iltung'anak ming'ata enkop amu nejia doi apa ikuna irpurko te Narok. Eetuo ake iltung'anak nishori metaasa esiai, nedoli ena siai naasita. Ore ake pearriyianu sinche kulo atayiolo atuun ngano, ore peekenyu neji naeyu ene likae, enaeyu dama ene likae, oyie mpung'o nolong' iterutua irmaasai amirr ngano duo. Neeku kijito nchere kaisidai tenikirem enkop. Iyata ekai 100, kanyo doi peeminteng'el ekai 10, niirem aitayu enkurma, niirem aitau lasho, niirem aitau irkuon, niirem aitau mpisai niyayie nkera sukuul. Kanyo peekipal ake enkop mirraga mpaka niaku pookin ake pikitum enchilingi tenkop naa tenimirr. Etejo irkokoyoi aelong kigira airo, nejo ene taa etii mali. Amu kikilikuanaki mali paa kera enkop nemeeta oltung'ani odolta entoki najito. Nera enkop are enkop ometaa kinyototo enterit. Neeku ore pooki toki nekiyieu netipika Enkai enkop. Ore ene musho nikijo mataasisho sii. Mainyito aing'ua keji nyoo enkiminchal. Ore taata enilo ena town natii ene naji keji ng'ae ena natii enaalo Maroro, merisio iltung'anak oopuo aasisho oloopuo atoni aanya ntokitin toombenia naatooruto nkera. Kenarikino paa iasisho. Tenero miata olchamba shomo shoo, irrita ntare, mintoki aigerr olchokut, shomo toi iyie shoo irrita nkishu inonok, irrita ntare inonok, mairemisho. Nemikintoki aamen amu ore iyiok naa aikimen entoki kiti. Ore entoki nikinchoo Enkai naa ninye iramatu ompaka niaku naidip ajoji. Eeta iltung'anak impukunot are tenkop naa kayieu taa nikinini. Keetai iltung'anak laa keitayu nitoiu ntokitin neramatu metaa. Neetai iltung'anak laa scavengers. Iltung'anak laa ore ninche naa peenya pooki toki nanang'are. Amaa taa itaanyutua yiok loopapa enakop kekinya amut enaa kekiremishore nikintoiu ntokitin sidain nikiasishore taisere. Ashe oleng metamayiana ntae Enkai ore ina department kekintoki aliki ntae aitobiraki amu kipwonu naa murua neme entumo nabanyi kipwonu awosh. Naa SACCOs kitumore, tenaa moje kitumore nikitum aiteng'ena ntae. Metamayiana ntae Enkai, maibung'ata aaku nabo naa midang'a pooki kiguana naiba ntae. Maisisiyas oleng. Basi kaya ena rishata aitayu enkanyit ai tentiaraki olopeny enkang' oltasat Ole Kasuku, kijo ashe oleng tentiaraki omom nikinchoo Enkai teng'amaroto orkaputie. Naitoki aitayu enkanyit ai tentiaraki ilarikok loompukunot naapaasha maikitii ene pookin, najo metamayiana ntae Enkai. Kaaji Bishop David Ole Matipei, naitasho tenewueji tentiaraki religion and faith. Kaisho Enkai enashe oleng. Kietuo esafari naado enaa natejo president saidi oolarin waare kigira aitoiwu ele ashe nikiima engoloto oleng. Ore kitabautua duo ena olong netishipate iltauja lang, nikitodua emayianata Enkai, nikitodua Enkai. Kelo Enkai amayian iyiok peekipwo aanap ele osho naa aikiata enkirukoto ajo ore entoki naipotoko yiok Enkai naa aikipwo aitabaya ele osho. Ore teniaba kanisa, aisho Enkai enashe amu ore peekinteru ena duata
nikitii esipil kira kanisa pee kinteru ompaka maetu aidip. Naa ore apa piidol kitaasa ina amu ore tekulie oshon te Council of Elders nemenji etiu Council of Elders tekulie oshon, kepaashari ena peno. Kepaashari. Kiagut ena kidogo tenigira ainining'u oleng. Naa ore apa piidol kitijing'a kitaasa esiai Enkai enaa nainosu mpapa Lenkarrabali nai ebaiki ninche nitoki alotu abaiki yiok kiteru esiai Enkai. Naa ore olola likiata tele osho kira kanisa naa peedumunye ele osho aitoki ashukokino kewon. Naa kaata enkirukoto tene nchere tenetii ewueji netushukuo ele osho naa kajo kanisa narikito etushukuo ele osho aishopoki irkilani. Ore peetabawua ele osho enabanji naa tendiaraki kanisa. Mekure tenakata eetae ewueji netumoreki. Kanisa kitumore naa kanisa tenakata ake embae nikiata nikipuo atumore nikinya lomon nikiomon. Kanisa ake mikiata ai toki. Nasho Enkai enashe. Ishoo yiok Enkai enkirukoto. Embae apa ena nagol teyiok, kinotote toonkolong'i kumok. Nikijo kegol ena kake nelo Enkai aidimie yiok. Nasho Enkai enashe tendiaraki our dad Babu amu ore peekitumo nabo olong' enkai tumo nikietuo apa enkai tumo kiata kulie baa kake ore piintashe nintagol iyiok nijoki atoning' Enkai ajo ore ena natoning'o oltoilo lenkai ajo ore ena naa emee Enkai. Nintagolo yiok ina olong' nikintashe ena kanisa nikiret ena Council of Elders nikintagol ore our president kitushumutua nkolong'i kumok nitu nkolong'i kumok naa kejo kaing'uaa taata kake nikishomo nikintashe nikiomonoki omeini aiki ele ashe. Kayieu najo nji ore toontokitin kumok oleng' enaa erikore nikiata taata erikore esiasa kulie rikorin natii atua nkishu. Ore te kanisa netung'uayioki kanisa oleng'. Mikenari kanisa. Migilieki kanisa toki. Meeta entoki naji mataas ena maape aikilikuan ilairritak ena baye arashu maisho metorikoi yiok. Kuti wueitin oleng'. Naa kayieu nikijoki nchere kincho Enkai enashe kinoto ele turrur the Council of Elders amu ore kitii esipil enaa kanisa naa kelo ena toki abaya amu kitii esipil. Itodua ajo ore indinii pookin tolosho le Naresho nikitii esipil nikimbung'a neton kigira aibung'. Neeku kajoki intae nchere ore ena natiaka olaitoriani Joshua tembuku e Joshua 1:6 nejoki nchere tonyua intagoloyu amu iyie oidimie kulo tung'anak metalang'a ele keju. Kintashe enaa kanisa kindimie kitalang'a etaa taata ore entoki natii yiok naa peekipuo aas isiaitin. Naa kaata enkirukoto nchere ore enkirukoto nikiata naa ore ena siai naa kinterie esiai e kanisa. Meeta ore Council of Elders nemeeta ore ormoneki lang' naa nchere imbaa Enkai. Tenemetii Enkai meeta entoki nikindim ataas. Naa ina piitodua toonkonyek inonok asipu tendama duo taata nchere ore pooki toki naa ororei lenkai. Ina enkoitoi ang' naa Enkai nalamirishore yiok metamayianata Enkai. Ashe oleng Chop. Akitanaurate mairoro toondorropu amu ore oltung'ani otejo ee naa ninye otisipa. Amaa nikijo nikitanaurate emimongo kintautuo. Kayieu nalo amu kaisum speech. Neeku ore oshi speech naisumi naa kadorrop naa ina paelong paatiaka kulo duo taata oiro engeroo speech. Neeku ore enedukuya kayieu nang'as aitau enkanyit nisulaki te patron ashu CS lang Keriako Tobiko. Ore Keriako naa kegira oleng aisupport ena siai. Ijo duo leo otii engroup ajo etang'oro ninye esiai enaang katukul netejo keyieu apa oleng netii enewueji duo taata kake ore tenkaraki eetai duo entumo esiasa netaa apa ketii sirkali sininche siasa te Narok neibidi meshomo Narok. Nejo kake kairriwaki ntae ambassador meeu airepresent neeku ambassador tenakata patron naa ninye ogira aitashe teniaba CS tenewueji. Nejo CS ore ake peekindip ena masho naoshoki esimu teipa peekidung'u enkolong nikipuo aitobirie program
nikimanie ele osho aiteru apa mbaa nikiyieu. Ore eniare naitambua naa ambassador oltung'anak lang pookin le sirkali, maile naa ketii kulie tung'anak lorkaputi otii national government, metii siasani, national government. Ketii likae tung'ani lorkaputiei otii national government neme olaiguanani kake waasisho tidiakop. Kiata ambassador ninye ake. Naa tenijo taa aruk duo ashe oleng ng'otonye amu anyorriki ajo itii water. Ashe oleng. Itii siiyie sirkali. Tanat. Oh, very good. Ashe oleng. Nilo sininye oldakitari etii sininye Masai Mara. Keji Masai Mara? Etii sininye Masai Mara. Ashe sii oleng ore olakili lang Sangale, ore apa peekinteru ena siai, ore peekipuo abaiki tenkaraki esiai e registration wenkigeroto e constitution, nejo ore nanu ara olorkaputiei naa kaasaki ntae ena pesho. Neeku ashe oleng olakili amu etaasaka yiok pesho, netii orkekun oihosta ninye ena council kigira amanaa ake nihost enkang enye neyiang'aki nkishu enyenak. Neeku ashe oleng kimayian Enkai tenkaraki esiai nigira aasaki olosho. Maile naa ketii iltung'anak le kulie oshon otii ena tumo leme irkaputiei. Ketii iltung'anak le kulie oshon? Piilepie ake nkaik. Mee olosho ilo. Atiaki etii olashumpai kake mayieu naaji naa ilo. Amu ore ena tumo ebaiki nitu eponu amu eitu kiimpot, kake kitejo apa ore oltung'ani pookin olotu nemeipang'ieki amu ore entumo e Council of Elders naa enaimaki mbaa olosho naa keyieu naaji neng'uarr likae osho peiteru siininche. Neeku mee entoki naji siri. Ashe oleng ilarikok lang le siasa. Adolta Mheshimiwa Peris. Ore Peris naa ninye embungei ang tenakata, kake ebaiki teniroroki adake yiok nejoki yiok ole sere amu kaloito nanu aing'oru likae orika. Kake ashe oleng amu itabawua tenkaraki ira naa orkaputiei naa ore erishata neton itii erikore sapota ena Council of Elders. Ashe oleng Mheshimiwa Mary. Ore Mary naa embungei tenakata sininye nominated, neeta mbaa nataasa tele osho, neewuo tenkaraki enele osho, naa kayiolo ajo etii doi ninye natii ake ena mpango natejo maape siyiok aajoki irpayiani, ore duo amu kiguanareki yiok oleng ajoki kiata ena, kake maape ayaki kulo, I hope mee ile nchama fulani. Mee ile nchama fulani. Ore akijo doi kiyieu Mheshimiwa Peris. Ijo doi keyieu ena shama naishopo. Niaku ashe oleng ontomonok pookin naipangate sinche nejo maape aas ena tenkaraki olosho lorkaputi. Kijo ashe oleng. Olarikok lang oing'oru ilorikan. Ore kulo barnot pookin oing'oru ilorikan le bunge, le council, tenaa kidimayu naaji tenaa ilorikan oitosha nikincho pookin. Kake, pooki entoki najoki ntae, emikipuo ake aamirr olosho. Emipuo ake aamirr olosho. Enchoo ake peetoni loototoni, nejoki ntae maibung'a ele. Mipuo ake aitarasaa olosho. Airura taa yiolo ajo etabawua siasa metaa ebaiki nemesarunoyu ena, kake eetae entaisere. Ore yiok naa enkolong etipat duo taata ena olosho lorkaputiei otormaasai pookin. Kinturrote tene taata peyie kiponu aaku shakeni tenkias sidai naitabayie Enkai tiatua ele osho. Ore ena olong etaata naa enkolong nikingwenare nkolong'i kumok pasebau peyie kitum Council of Elders nautaa, nerikoo, neiteng'en, nererio, nemitu, neng'oroo, neripaa ele osho le Kaputiei. Ninye enaduata natabawua. Ore enkipirta, eishankarrate nkera orkaputiei neikilikuanisho elelero ele osho ejo nchere, entoki taa naikilikuanutua nkera ajoki ntae,
naa ore ake entoki najoki ntae nikijo maiguanata amu ekitum ewalata. Etejo nkera ang', amaa amu etimiraki neishutua ilo papa enkop naipotieki yiok, kaji yiok kipuo? Nikijo maiguanata amu ekitum ewalata. Matejo nija. Amu ekitum ewalata. Amaa amu idurrutua loreren, neya rishata ang' oosiaitin, neya lorikan lang' tenakop naipotieki yiok, kaji toi yiok kipuo? Amaa amu eishunye enkop, meekure kiramatisho, neya enkiteng' eramat enakop ang' naipotieki yiok, kaa toi yiok kias? Amaa amu kiba yiok, nemeni yiok oreren, ate nikimena, kaa toi yiok kias? Kitum ewalata. Amaa amu imina orkuak lang', neloito orng'ejep lang', naa kejung'i yiok, kaja pasa yiok kinko? Nena tokiting ikilikuanutua elelero ele osho. Nikijo maiguanata amu ekitum ewalata. Maiguanata amu ekitum ewalata. Ore ore pee kinyamal, emikigira aiguana. Ore ena Council of Elders naa kiguana naa kitum ewalata ekuna. Ore peekijo maiguanata, nikinteru enkiguana pee mikilej inkera. Nikigelu task force of eminent personalities natii ilairritak kumok lele osho, ninche ootamana ele osho, nepuo murua pookin ore entoki naetuo aadutaa naa nchere ekeyieu ele osho erikore neme ene siasa. Amu ore erikore siasa naa ninye naitanyamalita olosho ontona amu kegira aturu ntona orkuak neyaki yiok irkuak lemikiyiolo. Naa ore ninye kwanza loopeny siasa Ngirisa kegelisho ake nepuoi bunge naa kitokini aata entoki naji House of Lords naa ninye naitore enkop. Metaa mee siasani oitore enkop oongirisa naa ninche loopeny siasa. Nayieu naisho enashe sapuk oleng' ilo papa erikito Honorable Ole Kayiaa o Professor Kisoso, kitejo naaji kintasheto naaji tenkaraki enkanyit enye nikintoki ake aomon metipika Enkai oltau lenye Enesian Intarasi. O papai olorming'ani amu kitoomono peejing task force neitu emenaa aajo esiai oonkera ena. Ashe sii ilairritak lang' lele osho erikito Babu Kisemei, o Reverend Nkarrabali, orbishopi lang' pookin erikito chairman le bishops, Bishop Matipei okulie kumok amu eitu enauru emanita ele osho aajo kai kinko pee kitum ewalata ekuna naatejo nkera. Ore naa taata emayian ena Council of Elders, ematejo enkakenya ng'ejuk tele osho loorkaputiei amu ilepua olakira nilepaki olorere oota osiligi. Ore ena duata neme enoltung'ani, mee oltung'ani obo iterua, amu ena duata apa eeta Moinget Ole Meeli, ninye apa eeta Ole Sein, ninye apa eeta Ole Solitei okulie kumok. Tenadol taata loo papa Ole Kayiaa tenebo Ole Sankori, enapa duata naata tolari le 1966 mpaka 70s peiteru Kaputie Students Association, ninche taata ayieu najoki entagol amu ina duata ake ena. Tenadol Reverend Patit emanita ele osho ajo kayieu enkomono oolewa, minyamal amu ina duata ake ena. Tenadol JM Pasha egira ajo aiturr iloshon pookin, egira ajo aitutum ajo mairoro orng'ejep obo, Pasha minyamal amu ina duata ake ena. Ore enduata entayiolo nchere ore enduata naa keimul ake enkong'u kake meirura. Ore enduata naa keiterre kake medung'o tau.
tenelo nai nimba oltung'ani tena council of elders, tenelo nai nitii position enoo siasa amu kidim osiasai ning'oling'ol, tenelo nai ning'oling'ol tenkaraki etii oltung'ani limba, tayiolo ajo kiimulaki enduata enkongu kake kitoki kuna kituak aisho neyu kulie ake odumu enapake duata. Ameya aikata enduata. Ore enduata, ore peipot Enkai Amos te Biblia, neipot Enkai Amos nejoki shomo orkilikwai. Nejoki Amos, ama kumok iloibonok lele osho nemara oloiboni. Mara ninye olooloshi marei oitau iloibonok. Kara ake nanu olchoku, ntare ninye atii. Nejo Amos, nelotu orkilikwai ometejo Amos, amaa teneipurro olowuaru, orng'atuny, orng'arurumi, kang'ae sa lemekwet? Ore enduata netiu enaa orng'arurumi oipurr mpaka ninyoto oltung'ani ajo kaitabaya amu mikintoki aisho irura. Ena taata kiyautu ena duata ele osho, naomon iltung'anak lang pookin otii sirkali, latiaka, loo Dr. Kerei, loo ambassador, pookin otii atua sirkali. Tenetii oltung'ani pookin nafasi, tenebo siasani lele osho, nyoo supporta Council of Elders amu ketii ene tenkaraki ele osho. Ore ilaiguanak lang, ilaiguanak pookin lenkiraoni, laa ninche otii atua sirkali, tenebo laiguanak ilapa lorporoki, ketii lotii ena council, kaomon emaibung'ata pee kisupport ena duata. Enyita maisupport ena duata. Ore tenkaraki ena, ore mbaa nikias, naa kiaku kiata enkolong orkaputiei, nikiponu aibirribirr imbaa olosho, nikiponu aajo kaji king'uaa, kaji kitii, naa kaji kipuito. Neeku kaomon ake Mheshimiwa Mary, tenaa yie Enkai ele orika, Mheshimiwa Mai, tenaa yie Enkai ele orika, atua nai kuyialai, ore toi duo kuyialai, tenaa yie Enkai ele orika, ore toi Leketon. Tenaa Oleketon Enkai ele orika, tenaa Mheshimiwa Kanchori Enkai ele orika, tenaa Madam Marina Enkai ele orika, tadamu ajo ketii orkekun likimpot entumo olarikok lele osho oogeluno te Mashuru tene, nikiponu aang'arr ilomon enaa nkera naang'arrkino aajo kaji king'uaa, kaji kitii, naa kaji kipuito. Hata MCAs pookin, entayiolo Paris, tenaa yie Enkai ele orika le gavana, ore pee kijo maetu nilotu ina olong enaa enkaputieni, alotu ajo kaji kitii, kaji king'uaa, naa kaji kipuito. Eimakaki naaji osotua enkipirta nabo ele turrur. Mitoki atii oltung'ani obo, mitoki atii oltung'ani oiba olikae tele osho amu ore tiatua enkiba neimu eoro, ore tiatua eoro neimu enchalan, neimu iyiok olerishata. Neeku tenikitoni kira council, tenikiyiolo ajo mening'o olng'ani ong'ania ata enaa MCA orbungei, nikipuo aitutum amu meramat kishu owuasha. Tenemening'o orbungei orgavanai naa lele osho, nikipuo aitutum amu meramat kishu owuasha. Tenemening'o wa kijiji tende wueji lende neeta maendeleo nagira amitiki ilo osho tenkaraki eoro enye, nikipuo aitutum. Emiyiololo hoo taa ajo teneloito olchamba lempakasi naa eoro sapuk naishayie ninye. Agenda ina osotua naas ena council. Eimakaki naaji enkop
tenebo masaa natii. Nikijo meitoki Kaputie aaku osura yiok. Kakirrip minepu obulu. Ore ormemuta likineputua naa kiomon Enkai enaa Daniel metipika nkiri. Piinepu nkera nikiiu. Kakipuo taa the commissioners. Metaa ore kuna land boards naa kakiata control. Peemitokini aitarasaa enkop ang' enaa enoshi naa keeta ewueji nikidurrita aapuo. Ina nai peetejoki ketii ilarrabali enakop. Ketii amu etii duo ilarkokoyo oeku taisere. Naa ketii ena tumo. Nikijito peelo enakop akiti. Peelo enakop akiti. Peinepu nkera ang'. Ore dii peetaa kure etii kulo siasani, meetae oloitiu airoro, iyiok apa oyautua iloreren ometaa nji ekumok yiok. Neeku ore egira nche aisho, negira aidurru. Neishoi ake yiok kigira aisho amu mikigira aidurru. Kai iko peemegiroo yiok? Enyita maiboi. Ore oltung'ani oinyang'ua enakop, neton teseriani. Kake ore ilanyuak, etii ilanyuak ene? Etejo nai ole kiture kakimanaa aiteng'en esiai olturrurri. Keyieu naa keeku ore ilanyuak ninyang'u enkop. Ninyang'u enkop. Amu kigira taa amoruau. Amaa tamoyioki ajipa. Niisho mpisai apa nitaasua, nilaji. Eimakaki naaji irkasin tenebo werikore. Opooki rishat naatumi te Kajiado East. Naa enaang'. Mikiata yiok enkae saani niking'ode tenelo enaang'. Ore loleren oogira aaponu aamany enakop amu einyang'utua, entobik teseriani amu mitanyamali ntae. Kake mioru yiok esaani ang'. Kajito nchere, kakibung'are irbungei otii, nikipik affirmative action tombaa pookin ele osho. Metaa ore departments pookin, make education. Ore departments pookin, neyauni affirmative action. Kakibung'are mpaka kulie oshon kutitik lenakop. Ashu king'oru ncheriani eboo naamitu iltung'anak kuti. Metaa kakiimie tebunge ajo, mitoki ninye aitashe oltung'ani leme olele osho. Mbaa nena nikipuo aas. Kakipuo aibung'are loonyamal amu etaa iltung'anak oonyamal kumok alang' ilemenyamal tenakop nikitii. Kakipuo aibung'are. Nikipuo ajo maimie tebunge. Neeku ore taa sila toi ake laipoto, ore oltung'ani olo bunge, tayiolo ajo bill ina nikisuj yiok kira Council of Elders, aajo maitabai. Ore kias nena, kaomon taata, metaa ore nkampunini naaponu enakop, ata kuna pookin naashepita orbaribara loosinya mpaka Kajiado, opookin nayoki aashep ele laam, lasima ore enkigerore pookin neyauni affirmative action, metaa nkera ang' etiri aiger. Eimakaki naaji orng'ejep, mikiyieu nikiakurr indikile kulie tenkaraki kinturraitie orkuak lang'. Kipuo ena Council of Elders aiteru enkiteng'ena oonkera. Metaa kakiata Kaputiei week, metaa kakiata ewiki nikijo ene Kaputiei. Nikiteng'en inkera orkuak lang'. Neeku ore December, kila December ashu olapa likipuo aaning'okino, nikiata entumo te Mashuru tenewueji, naa ninye kimpotunye ilarikok lang' pookin, nikimpotu erikore pookin nikiata, nikimpotu ilaiguanak, nikimpotu irmurran lang', nikimpotu ntoyie ang', nikiponu aiteng'en. Ore ele, nikintoki aaponu aitodol ajo ore olukumani ashu ormoingoni naa enenkipirta. Mee piarai kisiasa. Enenkipirta. Nikinteng'en nkera orkuak lenye. Naa ninye agira aomon, metaa ore pookin ojing position, oltung'ani pookin ojing parliament, tayiolo ajo kigira aomonu ajo, nchoo yiok enkiwanja tenewueji te Mashuru. Nikishetie a hall naa ninye natum aaku conference hall e Council of Elders. Naa keeku enkaji oontumoritin ele osho. Ninye kitum aiguanare. Naa keeta nkopisini, naa keeta
weiti tenaa video kintodol inkera orkuak nikintodol. Neeku kaomon ake ajo eng'uraki yiok enkiwanja. Ata nye mheshimiwa tenetii enakata enkiti wueji nelio tenewueji, nchoo yiok neeku duo esoto king'oru aing'oru ewueji nikishetie tenkop. Ayiolo ajo kegol esiai enkop kake ketumi amu kinyang'uni siroi. Nena baa eponu Council of Elders aas. Ore entoki program tenkaraki iltung'anak kumok lemetii otii ene, atejo naaji ore enedukuya kaking'oru entumo o patron naa ninye kimpangie program. Ore program edukuya nikiwosh naa kiwosh intumoritin te kila ward. Ekipuo Kinyawa, nikipuo Loosirkon, nikiponu Mashuru, nikipuo Kitengela, nikipuo Kaputie North aing'oru ewueji nikiwoshie entumo aitudupaa irmaasai pookin ashu irkaputi pookin enkipirta ele turrur. Ore etii nena, kayiolo ajo etii locations kumok neme represented tenkaraki ore apa esiai nikitusuja oleng tele turrur kigira aagelu, kitusuja esiai oonkajijik. Kitejo ore emoyian sapuk nikiata naa enoonkajijik. Enyito maing'oru olturrur laa ketii nkajijik pookin mpaka the smallest, amu kiata nkajijik kutitik tele osho. Kiata nkajijik naa ormarei obo otii Oloosirkon, netii obo ene, netii obo Kinyawa, irmareita okuni. Nikijo lasima peeku sinche represented. Pee tenelo neeta embaye nikias naa kias tewang'an amu meetai entoki naji enkilepata e fulani. Nikipuo aiteng'en. Ore wards amu kayiolo ajo ore enaa Embakasi naa referent lilo ake otii. Ore Kinyawa naa mheshimiwa Ololotui ake otii. Naa kakipuo aing'oru enikinko peekiimput nena rishat metaa meeta location nemeeta representative fully, nemeeta enkaji neme represented. Ore Kisongo tetii lo? Ketii ole Kishandu. Ore enkae baye, ore yiok kira lewa le Naresho, ore ena Council of Elders neton meeta financing. Ore ng'ole peekijoki ntae kenyamal enaang', ninyito lewa lele osho aitau mpisai nitau nkishu, etadorrope. Ore naaji paaliki netaa ore tiatua budget e300 nemayiolo enaa elaki ake tenakata kiata esile. Neton kiyiolou ajo kai kinko peekilak ade teipa. Tenkaraki kulo lewa otoosho ake te WhatsApp ake nijang'a mpisai kumok oleng. Neeku emayian ntae Enkai, ore kipuo aiteru ena, kakintoki ake aaponu iloshon nikiyiolou enikinko piirigista kila olee metaa keetai registration e kila olapa ashu kila olari naa ina registration naidimie kulo payiani metamanai aamana tenkaraki iyie oyie. Neeku nagira aomon ajo ore kintobirr ina program maisapota katukul peetum Enkai atamayiana yiok. Entasupa pookin. Ashukoki enashe entawuo ai openy enaang' ishoo orkaputiei enetonie aiguanare imbaa enye. Ashukoki siinye enashe iltung'anak lenkai erikito Bishop Ole Kisemei, itautuo siinche ate nitau ate peeponu autaa kulo kaputiei. Majo nanu nkumok. Ore enedukuya atii oshi nanu National Council of Elders. Kelotu apa chairman oltung'ani ojo Mejasei nelaikino aeu amu ijo mening'ito aasidai. Ore likae payian otejo erreu nekipuo kulie tona. Majo nkumok naipirta ena Council of Elders amu etolikioki ntae. Amu mepaasha idia wena. Tenetii enatii ore idia naa kelala naa amu national. Ore ena naa section orkaputiei. Naitoki sii atii ena e county. Ore tiatua ina county sidai oleng interua orkaputiei ena naa katem sinanu peyie uplift kulikae linyi metijing'a ena etii taa oshiake lotii enda e county musima naing'uraa sii pee enaa kaidim atipika kulikae dia national. Paa ore etu kimpang'ita nikiata iltung'anak liking'ua
tekulie wuejitin. Naidi taaro ina. Ore nai dorrop iroro inkumok. Kake etii nabo nitu dakata ninye eimayioki oleng naa orkuak lesiai enkinosata ormiraani omukuka toonkera ang'. Naa ina enyamali nagira abulu nikigira amenaa naa keyoki ayaki iyiok enyamali. Tenilo kuna taoni taata pookin natii enewueji, ore elelero pookin meeta enaasita toonkang'itie, tenetum entoki nanoto nepuo ainosie nena benek. Ore musho naa kiaku igira aibreed. Enyito maing'urai enaa kiindim aing'oru enikinko pee kintadoyio ina. Ore taa kintadoyio, iyiok ootuno ina sayie toombuko, Mheshimiwa Peris. Iyiok ootuno ena sayie nainosita nkera ang' toombuko. Einyang'ua olong'u ekai nainyang'ua, neun ormiraa, neun ormukuka, naa ina oshi taata inosieki inyang'unye kuna mauti pookin. Keishoruno te sheria e sirkali peany iltung'anak entoki naaki enkop enye enyamali. Naomon ena council of elders enyito matijing'aki ina pee kihakikisha nchere maitalamai ake ninye sayie nanya nkera ang'. Njoo taa epuo asujaa nkadorr. Amu ore lemeidim atusujai nepal. Nabo ina. Ore eniare musho naa nkera ang' airorie. Tenajo taa nkera ang' naa nkera ang' ontoyie onaalayiok. Ina kera ang' pookin piaku oltung'ani tenintashe tormarei lino esidai. Natoyie kunda. Pookin pira entomononi sidai tenintashe tormarei lino. Pookin sinye orpayian orpayian oton oltone sidai tenkang' enye. Atii apa kulo kulie kera, naa kera enyito embung'a irpayiani amu tenijo ntae kisir kuna ayiok, ebaiki naa ntae nemimbung'ita nkayiok aitobiraki. Naa kera naa kelelek enkibung'ata oshi ormoruak. Meetai oshi oltung'ani olelek enkibung'ata enaa orpayian entasat nayiolo aibung'a. Naa ining'ung'u enkumoi tenajo nejia amu keyiolo nkumok aibung'a. Enteng'ena kuna kera pee mitoki nkera anyamalu tekiama enye. Amu etaa ketum ake nkera nkuti olong'i nining' eji etoorote. Aomon intae irmurran lainei, enyito embung'a ntomonok inyi. Nee embung'a amu nkituak oshi nkang'itie. Tenikiro ukweli, enkituak oshi nkang'itie. Ore enkae nemetii enkitok, tenilotu ninye olopeny, ore piijo ketiiki enaang', nidolta taa nkera inonok pookin, kake ore amu midolta enkitok ino, neeku metiiki enaduo ang'. Ketiiki enaang', ore nikijo metii mama, kai duo eshomo. Aomon intae nkera ainei enyito embung'a nkang'itie inyi. Ashe oleng. Ashe oleng. Ashe oleng. Meisisies oleng. Ore taa amu eshomo enkolong, kayieu najo iloonyiti lena olong Council of Elders erikito president lenye, erikore pookin e kanisa, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili, larikok otii lorikan oloing'oru. Entasupa pookin Naresho? Entasupa pookin? Ayieu najo kishipa oleng kietuo enaang' epapa nikiponu aadol arashu aishaken ena siai e Council of Elders. Naa ore amu eshomo enkolong meekure eeta entoki sapuk nikijo, netii larikok kumok otii enewuei oing'oru ilorikan. Naa kayieu naomonu tenkanyit sapuk oleng, kayieu neponu aspirants pookin ene peedoli ake intae pee kiindip ena siai amu meekure ake eeta iltung'anak lirorierie. Aya, sawa, kiata Likam Shakwa, ning'oru MCA, kiata Mheshimiwa Ole Moita, ning'oru sinye MCA. Aya, Mheshimiwa Kanchori anatafuta kiti ya Kajiado East. Mheshimiwa Maimai pia ni mbunge Kajiado East. Mheshimiwa Sinket, mbunge aspirant Kajiado East. Mheshimiwa Kelly Marina naye pia anatafuta kiti ya Kajiado East ya ubunge. Mheshimiwa Olenteti, jina maarufu Olengilu, anatafuta kiti ya useneta. Na yeye ni wale wanaitwa people living with disability. Nekiata mama yetu Mheshimiwa Mary Senator mteule, na yeye pia atawazungumzia. Entasupa pookin.
Aipongeza lelo pookin duo lootegeluaki te Council of Elders loor Kaputie nikiomonoki ntae Enkai naa tenkirukoto nchere tenaisho Enkai erikore naa kalotu aibung' ntae enkaina naa kalotu aaku tenebo ontae kiutaro. Aomon sii ntae entumia Masai TV, entumia Mayian, stations ang' pookin ormaasai, entimiraki yiok nena pookin ina siai niatata e Council of Elders. I really want to take time to congratulate all of them for their appointments to serve the community as Council of Elders, and I want to affirm my support to them anytime they will be calling upon me at the level if elected as an MP or even as an opinion leader in the community. I will always support them. And I want to wish them well as they start the role. Ashole. Aikaribisha Mheshimiwa Peris Tobiko, mbunge ya Kajiado East, aspirant, governor. Ashole. Ashole. Basi kema yenda olaitoriani. Na ore amu idapashe entumo, kijo ake kitoning'o enduata naa sidai ena duata nikijo mibung'aki yiok olaitoriani. Ashe oleng. Ing'orita MAA TV amu enaang' ena.